Anam bir tuğandar bu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu Ramazan kelleri menen şu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etikafga oturadilar. Bu etikaf Ramazan'ın şu ahırkı 10 günü. Ramazan'ın ahırkı 10 günüde meçitten cemaattan şu ellerin arasından etikafga oturish kerak. Bu etikaf sünnet muakkada kifaya. Sünnet muakkada Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnet muakkadan hiç kaçan taşlagan yok. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o'sha sünnet muakkadani ömrünün ahırga çeyin amal qilgan. O'sha bir to'g'anda bu sünnet muakkada kifaya degan şu meçittin kölbe cemaatidan şu meçitke hiç bir adam etikafga oturmay qolgan bo'lsa, bardığımız kuni ko'rib olamiz bir to'g'anda. Agar şu cemaatin arasından, eldin arasından bir iki adam, 3-4 adam, 10 adam, 5 adam etikafga oturgan bo'lsa, qalgan bardıq cemaattin kölbe elini cemaattan mo'yindan saqt bo'ladi etikafning nimasicha. Bu etikafda başka nemelerde biliyoruz ha. Bu hadiste Peygamberimiz hadisinde aytadi, qaysi insan meçitke kelip namazı kütüp oturgan bolsa ele, Allah subhanahu wa taala al adamga namaz okuganday so'p berib yazıla beradi. Namaz okuduğun so'p ketaveradi. Jo'yle meçitke kelip oturabız, 3 baylı oturabız, biroq so'p ketaveradi. Al endi etikafda bolsa siz men biz 10 kun ошол dünyalik problemalardan kıskası qanday gana işler bolsun, bardıq işlerimizni жыйнап, bardıq problemalarni to'xtatib 10 kun ошол etikafga Allah'ın uyga kelemiz. Allah'a жақындайын, Allah subhanahu ta'ala'nın hükümlerini atqırayın deb ушул etikafda oturabız. Buga чейин qancha hadis aytamiz. Allah Taala o'zi hadis ichida ne deydi? "Va man wajadtani wajadta kulli shay." Kim Allah'ni tapgan bolsa, al barini sen tapdi. "Va man faqattani faqatta kulli shay." Kim Allah'ni jo'g'otgan bolsa, al barini sen jo'g'otdi deydi. "Va alam illa khaylaka mutashayy." Ey pendelerim, sizlar bilgan meseleге sizlar yaxshi bilgan sizlar yaxshiroq deydi. Endi biz 10 kun etikafga o'tiradigan bolsak, qancha Qur'on o'qiymiz, qancha zikr qilamiz, qancha namoz o'qiymiz. 10 günümüz biz mındaça aytganda jalan amal menен gana ötөт. Biz aramdan saqlanabız, günödөн saqlanabız, bozuk iş kılbayбыз, aram iş kılbayбыз, közümüz saqlanat, kulak saqlanat, жүрөктөр тынчтанат. Mındaça aytganda içki sırtkı ruhani tazalanabız. Oşoga bir tuğanlar bu etikafga meçittin cemaattan жоқ degende 5 adam, 4 adam, 3 adam, 10 adam şunda oturuşumuz gerek. Adam etikafga oturganda da жөнді barıp bir namazxonaga oturup olish kerak. Etikafda oturganda juma o'qila turgan meçitте etikafga oturish kerak. Qaysi jerde juma o'qila turgan meçit bolsa, mundaycha aytganda sentralniy meçitler bolsa. Mana Kölmöde namazxonalar var. Bizim sentralniy juma o'qila turgan meçitimiz mana Kölmöde meçiti şu turab. Şu Kölmö uşul jakka kelip oturish kerak etikaf nimeti. O gün uşul jakta. Ondan keyin etikafdın özlөрүнүн şartları var eкен tuğanlar. Şu etikafga oturgan adam birinci musulman bolish kerak. Ekinçiden ошол адам балагатка жеткен, акыл эси жайда болуш керек. Эгер балагатка жетпеген, акыл эси жайы түшүнүгүн таза жаш балдар да этикафка отурса, алардын да этикаф өтөт экен. Үчүнчүсү ошол этикафка ниет кылыш керек экен. Etикafka kirerden aldım. Etikafka 10 күнгө дейін etикafka niyet kılıp bismillah dep mешке kireriz. Etikafka kirerge çeyin ошол өзүнүн иштерибизди, проблемаларыбызды баарын бүтүрүп, анан etikafka kirerden aldım. Өзүбүздүн bismillah dep şo төшөктөрүбүздү алдып, өзүнүн азыктарыбызды алып кирдикпи? Бүттү. Мечиттен чыкпайбыз. Мечиттен кайсы нерсеге гана чыгат десе, мечитке дааратканага чыкканга уруксат. Андан кийин кокус жунуп болуп калсак, барып гусул алганга уруксат. Андан кийин bir досум келип калыптыр, чыгып жолуп коеюнчу деп эшикке чыгып сүйлөшүп отурбайбыз. Эгер досуңуз менен чыгып мечиттен сырткары, хажаттан сырткары чыгып сүйлөшө турган болсок, этикафыбыз бузулуп калат бир туугандар. Андан кийинки жылы дагы казасын кайтарыш керек болуп калат. Эгер хажаттан сырткары магазинге барып, же болсом дааратканага барып келип отуруп бирөөлөр менен жолугуп сүйлөшүп туруп калып, же болсом үйгө барып тамак алып келейин деп ушундай кетип калып, мунун этикафтары бузулуп калат. Ошого бисмилlah деп этикафка ниет кылып кирдикпи, жүгүбүздү, төшөктөрүбүздү, азыктарыбызды баардыгын алып мешке киребиз 10 күнгө. Andan keyin şol belgilengen meşte, belgilengen vaqtda şol etikafdın 10 күндө мына акыркы 10 күндү санайсыздар да. 29-да Рамазан бүтөт. Şol Ramazandan эместен 10 күндө эсептеп туруп эртең эмес 1 күн болуп калат экен. 1 күнүгө асырдан кийин өзүбүздүн буюмдарыбызды, төшөктөрүбүздү, керектүү нерселерди алып, бисмилlah деп асырдан кийин мешке келип кириш керек болду. Андан кийин мешиттен себепсиз чыкканга уруксат эмес туугандар.